Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чылышам вешімдікі қаға бойле мүлімат. Қырым Жұмқұреті анайсаға түзетувлер бойынша рейберовде санитар тетбірлер темен этілівой чун 124 миллиондан зияде рублей дейтежек федераль дотация семерелі құлануы ве доғру палештырылуыны Жұмқұретінің санай везірлігі незарет етежек. Если так рассматривать каждую поправку, я только за, чтобы они были приняты, и я голосую уже двумя руками за все эти поправки и призываю всех принять участие в нашем голосовании во всенародном по дополнению поправок к нашей Конституции. Это принцип нашей безопасности, это принцип нашего благополучия, залог. Қырымда кәйблер çalışması үшін месулетлі мутихасысларыны огретті башладылар. Анай сағат түзетувлер көрсетілігі бойынша бұтын Русия Реберов күнінде электрон құтылар 247 сәлев ноқтасында ерлештірілежек. Бұл система бойынша қырымлылар үнді девлет шырамызны сечкенеділер. Реберовге азырлық ақында левхамызны сейір етінас. Наталья Гудинина кайблер çalışması boyunca tefsirlerini dinle saylaf noktalarda endi 20 yıldan beri çalışa. Kompleksler ile ise 2 yıl. Onun aytkanına göre bu ağır işdegi en esas hareketler algoritmini ezberlemek gerektir. Провести тестирование и тренировку, подготовить необходимое количество бюллетеней для того, чтобы провести эту тренировку. Соблюдать все правила, то, что нам объяснили, рассказали, и все будет хорошо. Mutixasıslarına Ahmedjete iyunun 20'sine diyor ogretecekler. Elektron kutularını esas üstünlüğü onlar reylerini avtomat şekilde sayalar. Kutularını iyunun birinde yerleştirilecekler. Всего в Крыму у нас будет 247 избирательных участков, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней. Город Симферополь, избиратели города Симферополя придут и на всех избирательных участках увидят такие машины. А, например, в городах Саки, Евпатория, Феодосия, Керчь, Алушта, Ялта. Там самые крупные избирательные участки будут оснащены такими комплексами. Saylavcı için bültenini adi ya da elektron kutuğa kaldırması fark etmeyen esas Reyberovge gelmek ve граждан borcunu ödemektir. Операторы, которые уже сегодня начали обучение по всему Крыму, они как раз и будут не только обслуживать этот комплекс, но и помогать избирателю разобраться, если у кого-то будут сложности в процессе голосования. Рейберов мобильный избиратель adlı технология boyunca keçebili, oznus için onaytlı saylav noktasını seçmek için çok fonksiyonel merkezge ya da territorial saylav komissiyasına pasportnen kelip ariza yazmak gereksiniz. Bundan gayrı Gosuslugi saytını vasıtasının online şekilde de reybermek için ariza yollamağa mümkün. İyunun 16'sından ise bunu EMD saylav komissiyasına becermege mümkün ama böyle arizanı iyunun 20'sine ile saat 2'ge yollamağa gerek. Çünkü bu günü arizalar kabullu yükleneniyor. Для нас это уже привычная практика, очень удобно и для людей, и избирательной комиссии. Понятно, что они получили дополнительную нагрузку, но люди ее выполняют четко, вовремя, в срок. Hatırlatamız iyulunun 1. günü anayasaga tezetövler көрсетілігі boyunca bütün Rusya Reyberovu geçecek. Bir yerde çok adam toplanmasın ve koronavirus darxalmasın deyip iyunun 20'sinden 30'ına reyberilmesi mümkün. Elmas Ablakimova, Sevel Memetova, Hasan Ibragimov, Millet için. ФСБ хадимлері терроризмде қабатланған 5 Русия гражданындан патлай білген шейлеріні едеклер веселяны чекіп алдылар. Радикалар өз елерінен япылған донатмалар ярдыманен Ахмеджетнің базарларындан бұрысыны патлайжа қолдылар. Экстремисте ғайларыны олар интернетте дырқатайдылар. Шымдықы вақытта яқыланғанларға қаршы жинай іш açылығы бойынша қарар алына. Олар 20 елға же азатлықтан марум етіле білейлер. Сонки сутка девамында Қырымда да бір адамға коронавирус хасталығы юқты. Бұндан дағары таздықланған COVID-19 диагнозы олғанда бір Қырым сакені вефат атты. Ярмадамызның тіби мөсеселерінде 107 кіші тедевиленуғны девам ете. Бір сутка девамында 14 граждан тедевиленіп евге қайтарылды. За сутки с пунктов пропуска было помещено в обсерватор 42 человека, из аэропорта 26, итого 68 человек. Қырым пайтақтың 7-ші санлы хастаханесінде 7 кішінің алы ағыр. Олардан 6-сы сүни ақжегерлер аппараты ярдыманен нефес алалар.
Кроме того, 80% средней степени тяжести, 20 из них в удовлетворительном состоянии. Всего под медицинским наблюдением продолжает находиться 2881 человек. За последние сутки взято под наблюдение 127 человек, снято 144. Umumen pandemiya başlағандан берле ярмадамызда 458 адам коронавирус хасталығына ұғырады. Біз есе қатырлатамыз, Қырымда июньнен 15-ден эпсі категория гражданлары үшін самоизоляция низамы толу шекілде лағу етілі. Мечбури обсервацияда олмайжақ, хама четелден келгенлер үшін обсервация қала. Бұл Украинадан келгенлерге де айт, бұақта Сергей Аксенов білдірді. Келініз дінлейік Ахмез жетсекенлері бош вақытларыны насыл кечірмеген етленелер. На выходных планирую погулять с детьми. Природа, воздух. Будем проводить время с семьей. В выходных планирую отдохнуть как следует. От режима самоизоляции, от учебы, от всего. Девлет милетлер ара комитетінде лучшая муниципальная практика атлы Бутун Русия конкурсының региональ басамағының аризалары тағдим аталды. Қырымның муниципаль тешкилатлары милетлер ара барышығыны ве мобетлігіні пекетелевонен бағлы номинацияда өзлейхаларына тағдим аттылар. Бұл ел конкурста ilk сефер Бақчысырай районын, Аджиболат көй ве Жанкөй районын Қамаджи көй иштирак етелер. Цель всего этого действия – это мир, согласие, каким способом его достигать, каким образом развивать этот мир и согласие, каким образом вовлекать как можно большее количество представителей разных национальностей в эти процессы объединительные. Аризаларының қабыл етілігі апрель айында башланды. Конкурс ел тешкілетілі кечірілі. Оның мақсады ерлі өз-өзіні идаре етіп органларының фалетінде ең яқшы милетларына анық етмек, оларға қол тұтмақ ве дарқатмақтар. Данный конкурс предоставляет хорошую возможность для всех муниципалитетов, для тех служащих, которые реализуют стратегии, занимаются реализацией стратегии национальной политики на своем уровне. Хорошая возможность поделиться опытом, поделиться своими наработками о тех мероприятиях, которые каждый реализует на своем уровне. Украинаның сабық президенті тош істіқбарат қызметінің елбасшысыны Сергей Симочканы оз муавин оларақ тәнлемеге мечбур етуде қабатлана. Бұақта Девлет Этқиқатлар бюросында хабаратталар. Бұйы келері ол мағанына бақмадан Сергей Симочка 2015 сенесінден 2017 сенесіне же палы евлеріні сатын алайды. Порошенконың адлейджісі айтқанына көре, оңа қабатлану вақта весіқаны қанунсыз шекілде еткізділер. Бұл весіқаны генераль прокурор Ирина Венедиктова озу кетірме керекеді. Сабық президентінің құруджилары баш прокурорының векілерінен қонышмаға редаттылар. Алуштаға яқын ерлешкен Демиржі көйінде 40-қа яқын адам топрақ мәселесіне ұғырадылар. Адамлар 2016 сенесі еш адамындан топрақ дамырталарыны сатын алған әділер. Газы, шық, су кечірділер, юллар құрдылар. Көмерлері янда чоқтан евлер қоры башладылар. Ама 2019 сенесі прокуратурадан қаршы давалар келіп башлады. Дамырталар қанунсыз сатын алған кібі қабатлар пейді олды. Ақиқат кімнің тарафында олғанына Эльмас Аблакимова сұраштырды. Алуштаға яқын ерлешкен Демиржінің көйінде топлашу кечірілет, топрақ дамартыларының сайплері ачулана. Мы все брали официально, Госкомрегистр. Это же, ну тогда давайте отменим Госкомрегистр, давайте отменим все службы, останется только прокуратура, вот и все. Адамларға прокуратурадан қаршы даварлар келіп башлады. Оларда топрақ масанраға айт веевелерінің юзумжілік үшін құланыла еді деп айтылам. Яғни бұл ерлер шақси мескен құруджилық үшін келішмей. Я здесь живу и родился здесь, с 1971 года. Здесь, как местный, вот на этих участках никогда не было ни виноградников. Здесь такие же были пустующие земли. То есть вот как она есть в первозданном, так она и была. Здесь ничего не произрастало. Прокуратура өзінің қаршы даварларына ве махкеме отыршыларында 9-шы сенелерге айт весеғаларыны копияларына эсаслана. Неоднократно я свои запросы направлял адвокатские в адрес прокуратуры Республики Крым. Неоднократно заявлялись ходатайства в ходе рассмотрения в арбитражном суде дела по иску прокурора об изъятии этих земель. И прокуратура так и не представила документов, подтверждающих законность проведения проверки. Сайкен сабық сайып о топрақларыны 2016 сенесі сатын алған еді. Бұндан сон коммуникациялар кечірді, еллар құрды, сонра дамартыларыны сатып башланды. Оның айтқанларына көре епсі дамартыларының шақси мескен құрылығы үшін рұқсетнен елде еткен еді. Епсі анлашмаларыны сатуларыны профиль еділерге ресмелештірілген еді.
Прокуратура участвовала в общественных слушаниях по закону, да? Администрация проводила эти общественные слушания. Госкомрегистр регистрировал все это дело не только у меня, но и у моих продавцов. И все здесь присутствующие покупали участки не в Украине, не с какими-то сомнительными документами, а именно участки, зарегистрированные в Госкомрегистре. Böyle ağır meselege rast kelgenler arasında çok balalı mazur хорантасы да бар. Олар енді Дамартада küçük inşaat kurdular. Собирали последние деньги, чтобы построить хотя бы что-то начало какого-то дома. И тут начали нам письма присылать, вот это все из прокуратуры, что мы вас заберем, это все не ваше, никак не может быть ваше. Satın alınған toprakta kuruculuk başlaganlar arasında Zakir Rahimov da var. Onun ailesi sürgünlükten evvel deniz yanında yaşagan onun için o Kırım'ın tamam bu yerinde Damart'ta satın almağa karar aldı. Приобрел арматуру, чтобы вязать каркас, подушку, потом все остальное. И также камень-ракушняк приобрел. Но пока все как бы остановилось. Bu meselenin çözülüvünde yardım sorap adamlar Devlet Duma mebusuna müracaat ettiler. Ruslan Balbek meselenin şahsi nezaretini aldı. Уже дал поручение помощникам подготовить обращение в Генеральную прокуратуру. Считаю, что в данном случае интересы людей нарушены. Biz telekanalımız adından Kırım Cumhuriyeti'nin prokuraturasına resmi şekilde müracaat ettik. Bu vaziyet nasıl dönüşeceğini gözeteceğiz. Elmas Ablakimova, Arsen Fukala, Millet için. Тазеда ғавасынен нефес алмақ ве Эркун орманда кезінмек. Более яшайш тарзыны Александр ве Елена Зурбаганскейлер сечталар. Олар көпчікле ве экология жетен теміз евлерінде эп яшаған ерлеріні деніштірелер. Сонке 2 ел девамында Қырымда яшайлар. Оларның умыр yolu ве яшайш фельсифелері ақында бізім левхамызда. У меня уже урожай редисы. Ой, какой! Елена Зурбаганская өз бостанында өстірген берекетні жия себзе ве ешіліктен ғайры юзум ве фундық сачты. Растет салат, это растет нут, это еще дополнительные всходы, но отдельная грядка помидор, огурцов и тыквы. Kırımның toprakları mahsulдар iklimi ise yumşaq dağlarga yakın yerleşken koyunun havası ise Корантаны мефтун etти. Прекрасная природа. Раньше село Новоульяновка, рядом с которым мы стоим, называлось Атарчик. То есть родничок или роднички в переводе с крымско-татарского. И это говорит о богатстве этого края. Александр Көпчеклер üstündeki evini 8 yıl evvelsi kurdu. O şehir kalabalığından rahatlanuf yeri edi. Ama onlar tabiatta yaşayışının üstünlüklerini anlagan son bu evge bütünlüğü köçmege karar aldılar. Son 2 yıl devamında umur arkadaşlar Kırım'da yaşaylar. Pandemiya şaraitinde ise onların yaşayış tarzı pek aktual oldu. Влюбился в природу этого полуострова. Мне очень понравились люди, которые живут здесь. И мы месяца за 1,5 собрались и в 2018 году приехали в Крым. Елена Бостан Сачуловдан gayrı kadınlar ruhiyatşınaslığının oğraşı Alexander'ın mirağlı ise endi çoxtan zenatxa çevirildi. Endi o sımarış etilgen köpçek levlerini kura ularının aman hepsi koneş batareyalarının çalışa. Bu etip gadgetlerini de toldurmağa mümkün. Построил вот такой домик. По своему размеру и по обстановке он очень простой и подходит. Все жилища построены из экологически чистых материалов. К примеру, стены этого дома выполнены из тростника. Супруги строили его около 2 недель. Дом на колесах. При желании его можно поставить прямо у моря. Alexander da bir balalık arzusunu umurga keçirdi. Bu terek üstünde ev. İnşaatını 2 terek üstünde yerleştirildi. Bu yerge Korantanın dostları kelmege seveler. Это дом теплый, у него толстый слой тростника. В стенах есть печка для того, чтобы зимой можно было затопить и наблюдать за падающим снегом из теплого помещения. Zurbaganskiylerinin evi eko üstüpte yasalgan ve etraftaki tabiatga pek yaxşı kelişi. Отсутствует задача набивать свой дом всем тем, что продается в магазинах. Жизнь упрощается. Zurbaganskiyler aytqanna kıbı böyle ayat bir yerge aşıqmayıp ömürünü bir sayniyasını bölüp yaşamağa imkan beri. Olar bir-birine ayakdaşlar. Öz köpçekli evlerinde ilk sefer yolağa çıqqanda olar tamam böyle yaşayış tarzını kıdırgan ediler.
Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов. Миллет үчүн. Қырымда экспорт етілежек малар бойынша миллиардтан зияде рублелік аңлашмалар тызылды. Бұқта бүгін Халқара информацион агентлікте кечірілген матбуат конференциясында білдірділер. Күн мевзусында Қырымда ве ондан тыш халық дипломатиясының ирішмелері. Мевзунын девамы Эльмас Аблакимованың лепқасында. Халқара матбуат мерkezінде кечірілген конференция халық дипломатиясы сасында Қырымның ерешмелеріне милетлері мұнасебетлері елештірілмесіне ве халқара иқтисади фалиетке бағышлана. Русия күні өрфесінде оның Қырым Жұмхуриеті Девлет Шурасындаки халық дипломатиясы комитеті милетлері мұнасебетлері бойынша Девлет комитеті ве халқар достығы евы тешкелетті. Мы прорвали информационную блокаду, которая тогда была 14-15. Да, собственно говоря, и сейчас блокируют. Но той жесткой информационной блокады нет, мы ее уничтожили. И мы создаем положительный имидж Республики Крым и Российской Федерации в целом. Бөле тұрышуфларындан сон дүния топлығында ярымадада қында альтернатив фикірлер бар. Мұнда вазиет ақында объектив қимет кесмек үшін шетел гражданлары өзлері Қырымға келе білелер. Когда мы делали прямые включения отсюда, из Крыма, из Севастополя, из Симферополя, то буквально где-то дней, наверное, за 10 примерно, эту информацию просмотрело около 5 миллионов граждан Европы. Вот это тоже результат. Қырымны білмеге ве ишбірлік тізмеге істегенлері ақында статистикада малюматты шай. Жұмхурiyеттен экспорт етілежек малар бойынша миллиардтан зияде рублелік анлашмалар тызылды. Но все это, естественно, является следствием больших экономических преобразований, которые происходят на нашем полуострове, и улучшение инфраструктурных, улучшение качества жизни как следствие. И та обстановка стабильности в межнациональных, межконфессиональных отношениях, тот мир и согласие, который сегодня царит в Крыму, этому как бы следствие или этому подтверждение. Спикерлер қайт етілерке бүгін халық дипломатиясы бойле бір әлеттерке. Оның ярдымнен Қырым Жұмхуриетінің информацион ве иқтисади қамачавлар бозула. Эльмас Аблакимова, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Шымдықы да қаға бұл епсі қаберлер келечекенімізні 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.